لعفرین روشاوای کورسانی ولاتیکی بتمند بن اشکنجه ده جالی گروپن چکدار و شهید کرده. رخصتنا مافی مروان لعفرین راگهاند کود روژا شمیسی آداره ولاتی بناو الشيخ موس قاسم يتمن حفتي و 3 سالي جه گنده کوسه کونشتجی میدان اکبس بوی نافچه راجو دبن اشکنجه گروپا فیلق شام ده هات شهید کرن هر وها رخصتنا مافی مروان لعفرین تکس کر ولاتی بناو الشيخ موس قاسم ليقل محمد خليل حاج شيخو وسعيد قنبر جالي جروبا چکداریا بناو فیلق الشام و دسي آداره ده هاتبون رواندن رخصتنا بوری ده زانینجی کود زندان ده ولاتی بتمن شيخ موس قاسم راستی اشکنجه کی هوانا جالی همان گروپ ود هاته و ده انجام ده جیانا خوش دست ده و شهید کرده زنجیرا رواندن و اشکنجه دانا ولاتین کرد جالین گروپین چکدارین هرما عفرینه بردوامه و ده انجام ده ولاتی دبنا قربانیا وان کریارین هوانا ولی لسر بن بکرین کل عفرینی جالی گروپین چکدار و تینا انجام دان نهام میوانداری چالک وان مصطفى شیخو کریای با آیکی زندی بمربه دم باش مامستا ريباز رام مامستا زنجیرا بن بکرینان لهرما عفرینی بردوام هری داویجی کودنو چیا مده هاتیه ولاتیه تمن هفته و 3 سالی دبن اشکنجه گروپین چکدار ده شهید کدیه گونه هاوی چبو هگر زانیاری لجم تهبن چما هاتبو رواندن هروها اشکنجه دان تاکو شهید کد بله ما مصاي هايجا ابا هجمارا شيت وسسيه دبن اشكنجه دا تي كشتن دي رباندن دبن اشكنجه دا تي كشتن لد مخابن د امنيات فيلق الشام للرجل د حبس الرجل دا زندان الرجل دا دن هيوان نهادا يعني نهي نهادا حذر نوزه خورتك دين هات كشتن حماد حسين ابن حنيف الجندي بليلكو او خورتك بي بن اشكنجه دا هات كشتن وجنازه تسليم خدانا نكرن بقى بشارة الجندي بليلكو ابد ادجي يعني ابز دكن ولاتين كرت بن اشكنجه رجل داتين كشتن لا او بحساب كرن يعني مثلا ايه هاتن كشتن اذا مدير حبسه نهت محاسبه كرن ونا جهات برس كرن انه تشاوا حماد هات كشتن ايرو يعني رجع دهو الشيخ موسى مستم رمي براد بشن الشيخ موسى قاسم سياد هاتن كرتن هو هبالقه محمد خليل وسعيد قنبربا شيخ موسى او 8 حبتو سالي 3 سالي جندي كوسال ميدان اكبر زرنشتي دم جود اجبركو ملكي خا عرضي خال وديرين او بنخاشا دل وبنخاشا ضغط خويني بيرا درمان دخه حبا دخه بيرا قلتنا دقابا قلتنا خداني وان شنو قلتني هم درمين بدون وانا ابوي برقا وانا خاشا ليه نه درمان دانه نه درمان بدونه و نجی مراعات نخاشوی کرن يعني مثلا او نخاش او هات اشکنجه کرن لیدان و ایها کرن و هات لیخصن قلنا وانا جي قلت اوين ونوبات حرز دركتنا بيرد من هيزا جوهري يعني ايه زلامه مزن قلنا اداره ذاتيه دا اد مزن بعمر دي 3 سالي قلت هيزا جوهري او برنن بله مامستا مصطفى قلنا هاويت چبو تاكو هاتا رواندن تاكو هاتا اشکنجه دان تو متاوي چبو تمتاوي انه اول قلنا اداره ذاتيه ريبابريه خاسر ابره بل انه ابدال كتي نوبات حرز دركتي او ظلام حبتو 3 سالي يعني نشر كري ونشكر كرنا دبي جنت نوبات حرز او ايفرا نوبتهما وانا هو لمقابل دهو حالي شيخ موس قالك يعني دهوري يعني قالك دما هيبارا روجي يعني هيبارا بيشامه مها هيبارا روجا چهارشنبه حواله بين محمد وسعيد خبر دان اداره حبسه جو اب ظلام زمري يعني جو ابنا خاش جو نداني حياني اللي بيشاوانا هات يعني مر يعني قبل مر خبر داني يا اخي اب ظلام مر راكن برن مريم تشتي باكش يعني لكن بيجن انه نأم سببا ونما الواخسي ونطعن الدهو هو ترمي بيه ترمي رحمتي تسليم خضانا ناكر ونهات ششتن وان قماشتي وان بر السر
گورستانه و بخدان را گو ورین ممکن توجیه کن جنازه خود تعزیر سر گوره وینه بکن یعنی جبو يعني مالباتا وی نهشتن نه هات را دست کرن ترمی وی ندیتن نه یکسر جبو بله گورستانه بله 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 نه هدر استقرن لسر گورستانه لسر رشکی بتنی بکن و بخدان را ممکن رشکی بسکن و جناجی نیلن جبر واقع وعدت وانا دبن حرام جنهرن سر گورستانه ل او شکلين يعني يعني سؤال كمتا ما هيش ترمي وان تسم رادستي خدانا ببه وخدان جنازه جنازه وي ترمي وي بشون وببن سر گورستاني كما وين ما هيش ببينن اذا جيت تزانين نقاش كما ودرمانا دي كما يعني تعذيبي كما ولد خص كما ويانا ذكر بله سبب يعني حبسي سالي ظلام بله ما مستاز خواستم یکی جی بزن بیم لگوری زانیاری لجم تا گلو جدما سی آداری و کو او هاتیا رواندن گلو داخوازا پریان جمالبات هاتبو کرن برانبری سر بس برداناوی یان اولیک چه نبویه مامسته هجا چه قصتين قرتن اونا بس او به جسيس برين ترك حياني حضاري دوي دخن يعني كي وري قرتن ابا يجي اوين ليه بس نكن محكمه يعني قربتش انا محكمه لوان جزاد الجي انه مثلا لوان دخي مثلا سيسد شارسد بينسد ورق الترك لوان دخي الاسلام رحمتي نقش محكمه على اساس ايرو محكمه وانا ايرو محكمه محمد خليل سعيد وسعيد قنبر محمد خليل شيخو وسعيد قنبر ايرو محكمه بو لمخابن جيانا خيدستا ايرو ادهو بله او هر دو ولاتین کو ایرو دادگاه وانا محکمه وانا هینا لجم گروپین چکدارن یان پشتی شهید کرنا حوالین وان او سربس هات بردا نا حيانا حردل بندستي ونادل بندستي ايهم القبائل سركي شرطة رجل بندستي وان دايم واب خليل صليل الخالدي مسؤوليه فيلق الشام لجندي ميدان اقبزي ودردوراوي او مسؤول البروا نجرى يكي يعني خلكي اشكنجه دكي وليدان الى دكي وملكي خلكي برين مقبزات خلكي برين زيتوني خلكي برين بحضاره دارين زيتوني دس ديانه سر بحضاره دراقو دكي ليه مقابل ببرستي كرين وحكس وينا محاسبه دكي ونا ويدسكني انتياكات او دكي ويدسكنين بله حيانها بله محمد شيخو وسعيد قنبر حدك ديش كجدنا إلى محكمة وان بله امام استاد دست بگیجی بحثا هجمارا کو کسین تان هاد بن اشکنجین ده شهید کدن استخوازم و یکیجی ام هجمارا کارستقینه ناز بکن اوه دما 3 سالانه بن بکرین لهرم عفرینه تینا انجامدان جالی گروپین چکدار و هون وکو چالکوان تاوه که نها و هجمارا کارستقینه جوان بن بکرین انا بطایبتی کسین دبن اشکنجه ده شهید کدین جوالاتین عفرینه هجمار لجم وهي كوهتانها كنين تمنيوان بهتر دنا برا چند سالي و چند سالي دنا سدم چناي افكسين كوهاتين اشكنجدان و شهيد كرن بلي مامسي هاجا لجمع هجمار بالديروك وبزوينه بسورات حميد جمع هنا وكان حبسي ذا وكان فصيلات سدمه او بندستي ونداتي كشتن حميد جمع هاتين في ساندن مخم دشتي بالكيش انه حميد وانا كالاميرن يعني مثلا علي قلندر كالامير بو مثلا فاطمه كني عمري وحي اتصال بو يعني قالك جوان بسالتين كشتين يعني قال خورت من بين او خورت شكراكري او خورت شركري الهمبروان دشتي بالكيش انه ما كالامير هذا كوجين يعني حمي كالاميرن تقريبا ايه كالامير الجامع شغله شاذة هنا بليداني هاتنا كشتين سدم چیه گلو که جوان نمانه لهرم عفرینه تاکو کالمیرا دبنیان شی دبینن کو او مترسینه لسر هبونا وان گروپان اب سؤالا اب برسيتا قالك جرينجا شما حمي كالاميرن يبركو مامسي هيجا حمي خورتن عفريني دركتنا دربا جبن دستيواني هن دستي بيا دربين وهنجي اب دركتن وان جربان دين يعني دجرا خورتن عفريني الطاقة الشبابية يعني هويزن خورتي طاقة الشبابية عفريني دركتن يقول بناء فجيدا جبرقو وانا بزوري نبن عسكران نتشار او نقدر خصن زاني وإدو دي
وانجي در خستن جبرقو حمي خور دقرتن بله كيمان كالاميرمان اي بعمرمان اي عمر جي 20 سال جي 6 سال دين اي جانا خبدن يعني اي بمرن او يعني عفرين البر خرابين داري خور تننا ودوات يعني جهيبه قشتكي دوات كل عفرين جينا بي يعني اب مشكله يعني وظلام جي كالامير جي بخا يعني احتياجي بمرن يعني او جبرقو عمري وانا حشتي ونصالين يعني دلفين حدنا قندكيك يا سي خورتهن يا دو خورتهن نافچه مزن يعني نافچه بحزاره برسكي يا بينجي خورتها يا شيس خورتها يعني بله نسبة خورتها قالك كيما بله دافريني دا بله گلک سپاس جبو میوان من چالکوان مصطفی شیخو باوی که زندی تل گلمه بسپاس لسر زانیارین ده